Raibwa basubati kurwe county ya Nyamira Jerusha Momanyi niko ritukoria rero abwatukiro bokonye gukia saba gotwamo na bari bamenyete no baremo abo obarema au ase wodi ya Mange county ya Nyamira kago kwana ya imiyege tiki enchera ya giechera ya banime ya Manga ritongo nigo alirira yogukia kuboreri abagotu ekige kogera chibesa chiabo cha inwa jami chigo chia chanyorwa Jerusha nigo boigo aruro kuboria gukia saba menyibe county ya Nyamira kumusira asiganga yayo kurigia ekergo kyobo gabara we county ya Nyamira ekero chinga kichobo chori obonene chiko chigwika buro musakito Vincent Monda ari na roboti urwase obotuko bwiga obokonyi obu bwa marangeti emeito amonendagera nigo yaena nwasegeti kiachera yabana ari ritongo boigo Jerusha Momanyi nigo naendaena na chitenti gocha sebyombe byabo manyancha na kile kyabo samero elioko bakonya semeyega yekenyoro anyakore miaka 7 go chigoro nabona acha kubwani go bali bakoro ku disability bali able differently nabarabwo nabaletera bali extreme nabaletera mattress koyo igoranda seritali atata elio mwana nele monkama chenu aya katiba chomye kebanda kanyora Jerusa wika mukwanye okwemurungania nigo kwereta kurwa saba gotuteneni igoro yokonyora kwechibese kurwa serikali kiromo elio bwomutinyi egento musike Jerusha atebire buna nache kwene kyabuna bagotumbanyore chibese icho bunebwenerete ili chibakonye ngaki yobo kongu chibesa hiyo leo nimepata hayo nitaenda hata parliament niende kuuliza ni nini hii inaendelea kwa sababu kila wakati pesa inakuja lakini ile ufisadi iko Kenya hii. Kuna watu ambao wako na ufisadi na watu wengine wanaona hao watu na hawataki kuongea. Sisi tunataka mtu yoyote ambao ameweka mahali kuna pesa awe accountable. Kwa hivyo hayo tutaenda kuuliza na tutakuwa Wakwana asomo yegoyo omodisi sio Manga Valentine Cherono nigababuri batiko babisa bali no barema awa sechinga cyabo korende babalike asemirobelyo buna inwa jamii ili banyole besa kurwa serikali. Kama kuna mtu bado ameficha mtu ama mtoto kama huyo, tafadhali tunaomba mulete mbele, akuje kwa ofisi ama peleka kwa ofisi assistant chief ama mwita chief akuje nyumbani, tutawaingiza kwa program ya Inua Jamii. We register them so that waendelee kuingizwa kwa program ya Inua Jamii. Ingawa tuko na changamoto, but tungependa sana kila mtu tusiwafiche because they are part and parcel of us as the citizens of Manga. Jerusha nigo naenda ababolire abantu be ward ya Manga komo amagoro asesabali yayo kuri bana bwe county ya Nyamira. Tabia abantu ngemeremo cyane ngokora ukolenda abaiseke. Meremo ngokora ukolende binyoro. Meremo ngokora nacha nabakwani n'abakwaniriga. Chitenti nkoretande. Chitakiti ntakana chitabwati bayiboli pi. Ndae gwali abasacha balimba kumanya devolution ina kijare gokoro. I want to tell you bantu balimba maete ngikiyare nga devolution. Nje na choru na chire Nairobi na manye bino bintu bigokoro. Ingotaga nje no nginangi boire gabo getutu ngasoka bogetutwa na amenyire Nyamira na koleira bantu ba Nyamira tunapendana na watu wangu wote wa Nyamira na wamesema raundi hii lazima tu change na change ni mama. Jerusha oyo mentri chinguru neliberera soko lyobugabana nigarache kwamirania amono mugabana bwe county Nyamira omusike Nyaribo Walter Chanua James Kemoni amona abande. Vincent Monda na kwarganiria ya Imeyen Soko TV.